talaş oyundan hiçbiri çarçabaz. Klasstaşlar gitmeyiş şaka bu sokçu haddin tarkabas. Dönüp kalem sıyası olduğa dilim uyası. Caydarı klasstaşlarımdın cayılıp alız kulacı. Cayılıp alız kulacı. Çalgan kezdе жыргаdık, kalgan kezdе ıyladık. Ol günde tur. Çığlığı cüzdür menen, çığırı çok sözdür menen. Jarkırap gülüp turgan, jaynagan көздөр менен. Жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы. Сагынган жүрөк менен, эң жакшы тилек менен. Кучактап бекем кызы, кубаттуу билек менен. Көрүшкөн кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы. Amandık bolsun deşi, böksülür tolsun deşi. Bayırlap başımızga, bak dölöt konsun deşi. Бар болсок кандай жакшы, бар болгон кандай жакшы, бар болсок кандай жакшы. Өйдөдө бөк болуп, ылдыйда жөлөк болуп. Туугандар жай турмушта, жакшылык себеп болуп. Жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы. Жолуккан кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы. Aykelerge burada vereyim. Ay gelinler gelin ne oldu diye halakta giderken. Emne oldu değil? Yol görüp geldik de koy denk yaptı karab. Hava koyalım değil mi? Kendiler mi? Öyle kaldı. Yemek koymayız içine. Kur'an oku be. Başıyla bağırın. Kur'an oku koysun için çaksızlıkta gidelim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Şu Kur'an haftalıklarımızda faydasını gözünüz etken peygamberimiz var. Hakikaten suyup peygamberimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın anasının kavalarına, yüzlerine,
Jana bu ülkede barlık kol halakanda oturan çoğaltaların urtlarına, urtlarına gelen bizim tentüş klasstaşlarımızın halklarına başlıyoruz. Jaktın yeri jayı topraqda janı yapısından da soğuk olsun. Bilmeli zamanında öyle kavralarına tozulup başlayınca Allah'ım okullara namaz aytıldı, aytılgan ibadatı, tanımlarımızın yaptan özün kolta bir kıyamet günde sıkakların deniz olur. Okullarından soğuklarına Allah'tan Allahümme hayırlı ve valideyhi ve sidi ve cemil mu'minna mu'minat ve muslimina ve muslimat la havle ve la kuvvete illa billah Rabbena atina fid dunya hasene ve fil akhirati hasene ve qina azaban nar bi rahmetike ya rahman rahim. Yapılan çocuklar da tınışıklar, sağlık versin. Bir vaktiler olsa. Eyvallah sopanın gezmiştiler var. Oturuyoruz. Sinirlerinde kanat kafayı birlikte. Ey maalesef. O yüzden yapar, şirmen de orası da var. Allah. Fark etmiyor zaten. Öyle biz de Yakın diyor. kişiden giyinler bakta yatıyor. Geçen de bir şey sıkıntıdan. Ayaşta sarsın, başta sarsın, sütü, onlar çıkmasın. Ya balatan da. Yeteneklerine de gidip başımı okunan da. Yemeğimiz cebe olmazmış. Tartınmayın. Değil mi? Kanne gel ondan gölden. Çok kaçına gördün mü? Başlara geldik. Demin de varsın mı? Dedi annem gelin lan manatları vereyim. Size sağ olun. Hadi gidecek de bunu. Ondan sağ olun. Oo yani. Atanağız lazım. Aynı şey başladı. Paket girelim. Niye kahve canına oturttunuz? Paket çizdik kapat. Paket modeli kopu olacak. Pakettir çoğu öyle. İyi. Niye? Ne gelin bana mı tutardım canım? Yok, iyi bir tutmayı bir şey. Yok, Isık çayları kana bilmeleri kovalı turagalı olan. Oo ben yorum diyecekler. Ay seninki kıymet mi? Arasın giyelim. anneler büyüdük sütleyin. Evet. Kişi cevap diyor. Doğumlu değil. Çok oturmasın. Gördüm. Çay deyince korktum. Kızım Zamir gelgen yapacak. kızından mı? İlgilerle sen de korktuğunu takılmış. Ay bak da öyle. Abi ayağına basın kız abi. Ayağına korkunda vurduğu var. Ne merak böyle Yengin tamam suda. Baktı bir oturacak tamam suda. Ay şimdi korktuğunu diyecek kadar. Uşağı Ursa öyle. Fakir sana da bakmadı. Çıngız benim öşe gezken yok. Gel benim gezdim bir gezdi bile çıkmaz. Maskalanın orada. Ulan usta övmüş öyle bak. Ova dese iyi ama. Parça çakışınlar parar baba diye taku tam uzat. Partide buyurdu, partide buyurdu. Bu kaldı. Bu kaldı. Bir gün yok. Bir de otursun bile geçti. Yok konteneli oyuyorsun. Yok konteneli. Aynen o şurada. Balıkçı canım. Bu yerinde bakın da çok bakın. Maka yemem. Fakat çok bol canım aldım ve içim yok.
Sancar aylamayı ne izledin çalıp? Bilmezsin Bayağı sen. sen çıkılmazsınız da bilmem de. Sadayı bilirsin de. Ya sadayı bilemem. Sen çıkılmaz mı Taksim'de? Bu yaktan girgende yoktu, bir göçü örüp ettirdi. Arif. Bala atsa da. Sen cahil. Sancar. Nitülen istiyor. Ya Sancar sen dinleyin bir. Zaman yaptım ben. Oğlum bir daha. Nazar. Zulkan'dan alkan gemeler? Kızlar. Hemen açık böyle, aktivitesini koyalım. Çok kahve içesin mi kanka? Gel canım. İçmeyin ya. İçmeyin de çok iyi. Senin kanala uyuyorsun. Nurkan abi ne oldu sen? Ben Türkçe yok. Şampa ne içtik içmiyor? Yok. İçmeyin desem, kına oynamaz. İçmeyin dese içmeyin de kıynar. Kızlar sizler için. Tekiler yoldaşlarımın gözü içmeydi. Eşke çıkan deşe. Kızlar, düğmeyim yok, düğmeyim yok. Vino, şampandan kokuyor. Olmayı Sen kına Onu açıyorlar çaylar. Ben hiç aktivitesini o zaman anlayayım. Gel lan de. Klastashtar, bugün biz için, bu keşfimiz için, quvonchli bo'ladi. Şu bizden bir serte 100, bir serte çakan işxonasiga xush kelibsizlar. Şu günde biz kutlaymiz. Qachon jobasi? Bundan 17 yil burun jolukdik ha. Qarasam, ikki odam ko'rishadi, ikki to'g'ri ketganday. Qayerda o'sha nasib ko'p, bugun jolishib o'tiramiz. Kecha aytgandan beri uyqu yo'q bizda. Demal olganmiz, hech kimsa bu ko'rsatmay demal olib keldi. Süyüz bundan bunun için ben süyündüm. Ne güzel görüşürüz, görüyoruz. Çoğu şahslı, öğretmenler. Klastashtar bir partada okup, çoğu okuyansa, bir çangı çoğu jutkansa, bir ötümlük. Bazı bir tuanlar falan. Emre, çoğu oturgan üstüne, kedilendim onu birinci emine. Algı oturanları tartınmayla alıvergiler. Şimdi biz kıynaylıyız. Evlilik tartınmayı yok, uyanmayı yok. Tartınmalar, klastaş kızlarını kıymak. Kaynağa kaynatan bir olsa aytat da değil. Celil o siz için. Evet. Gel gel. İyi dedirtip de. Ayaş çayaş. Maşına gel. Yeki maçına gel. Gelin hemen. Çabuk. Bizde mesle var. Çabuk. Almış. Gel. Ne çağır? Ayastan. Gel gel. Oşu tek gözlük gibi başına koyuyor. Anlamda bulacağım. Boğla çayı. Yok, koyun mu seni? Molda kızları da. Bunlar var da namaz nasıl koyuyorlar buraya? Bu içer, kendine sarılır mı bunlar? Sıranlık içer. Uçak böyle. Vermek de şey. Turanızda. Abi dostum bir tane kim okuyor? Ya Kaç yaşkan? Benim gibi. Ben benim dostum. Paduşkamı çıkarım da. ha demek yakta ne oldu? Sen klaslaşta ne güzel başladın. Bizim oşan aytsan çınız aytırıp buralar tutup. Ketki çınız cerliyim. Masan cerliyim. Ya anaykan yoksun. Buna tuttu. Yoldan aylar kapı tapıp kesan kelin göz yerde işliyorsun orada. Kektirizmeyin bilmeyi dayım ne dedim? Demira. Demiş. Yok, o saytadan kurala bağlayın da. Yok, kaçan oldu ya, kaçan oldu. Da evet, çok oldu. Bir grup kaçışlar aldı bizim. Yazbek var bilirsin evden. Paduşkam. Atayın klastaşlar oldu bir bölüğün çok oturayın. Sen klastaşım, ben klastaşım deyip geldi bugün. Bana neyle birlikte yeri de ben çevirdim tom sörpüyü. Biz içimizi sıranca. Koyam ne gizli. Sıyır al. Yine çay içkiler. Cengen'in klastaşlarına çağırıp vereyim. Deyip
Gelinim geldi, inim geldi aydan pay koytereyim de. Evet öyle da. Cengen uşunda yani klastaşlar kanday olur diyenlerinde. Yılda aslında görüş gerek de. Bunlar değil olsa klastaşlar izlersin. Bunlar da değil olsa gerek de. Maktab var da. Ulusun hadi. Ya. Ulu gelinsin. Men ulumun ömür dosta davri var. Altmışta olup kaldı, ondan gelin üçüncü. Biz 6 geliniz. Men atamadım elmedim. Gönlüm var atamam ola. Gene mi? Çıngız. Gene mi? Cecali seviyoruz. Cecim. Başta konular жақсылық ажайыпсыз. Классташтарды кабылтып, жолукканыңыз кандай жакшы. Сары өздөрү. Сары деген көрүп алып, баягыдай эле. Sol kızlarım sıpsı boydan paket. Takayın ушундай жакшылыктар чогулуп жүрөбүз. Мына да мындай телевизор көп эле. Rahmat, kanak tol sesini. Ayhan gelsin. Sancar, oy Cemiko, gelin bak. Ay patruşkan. Ya kaynayacak. Вообще içmedi işte. Kaynayacak. Kola kaçak da. İşte anlatışta. Özür tam tanışkan mı kola kaçak? Çok kaynakça gözünü içtirmiş. Kıynata da anlatışta. Şimdi bildim de. Ay. Yenim mi? Kuş gelipsizler. Bakvay menen geçip daydın uşunday jakşınakay sonun emeye açıptır. Balдар үйüne. Ошол жакшылыгы кут болсун, ошол жакшылыгын бөлүшөйүн деп мына сиздер менен мени да кошуп чакырып, рахмат, бакыт. Ушул ак жол той болсун, канча жаш балдар адамдарын аттап, аалымга ак жол деп коесуздар ушу. Таштаган кадамдар ак жол той болсун, баарыбыз бала деп жашап жүрөбүз, балдар биздин бактыбыз. Балдардын келечеги кең болуп, ушундай заманы кең болсун, ошону куруп, бул дагы чоң түйшүктү жаратат өзүнчө. Азаматсыңар деген абдан таң калып, ыраазы болуп отурам. Баардыгы бул чоң түйшүк да, декор. Ошо бар болуңуздар, анан классташтар катташкан киши да азыр катташып калды. Азыр катташпасаң жат болуп, азыр телефон чалышпасак жат болуп калып. Заман ушундай экен, жашоо ушундай болуп атат. Анан классташтар жакшы жөрөлгө баштапсыңар, абдан жакшы экен. Мен өзүм классташтарым эстеп сиздер аябай тамашалашып отурсаңар, бул жакшы нерсе да, бул классташ деген жашка аяш деген ортодо жогорку бир нерсе да. Анан ошо бар болуңуздар, бүгүнкү жакшы ак жол той болсун, ийгилиңер ишке аша берсин. Силердин жакшылыгыңарда дайыма жүз көрүшүп амандашып туралы. Сиздер бар болуңуздар, ушу балдардын келечеги кең болсун. Анда сиздер жакшылакай отуруңуздар, мен İçine ırdan verip durayım zakıskesine. Gelmişler. Muskala kalsın, bal jakşı degen çıkarmasan kartlarıyla. Gün
Çok suçlu kırmızı. Alman Ünal'a geldim öyle dün. Suyun üstü gülüpsün öylesinde. Ay bunu mantar tutat bu. Al yeni gelin tutatsan falan bile. Kimde? Al. Paşu kim? Ay diye. Al şaşını kaldırayım da korkayım. Ay hayır öyle olamaz. Ya kahvede çıkar bir sallatayım. Orta ayaktan bir ölür. Bir ayağını yok. Orta çıkarmayı böyle. Kendine kaldı. Hem arkadaşı yapacak. Bir yakaka vurtatmayız bir davette. Kamera Kalas'tan bu. Neredesin? 69 bizde Klasstaş bu. Klasstaş'ın değeri de. Anam C'desine Talas Canlıs olsun hep kapıdan çıkıp verdim. Kalı gelin. Yaxşılar taşı.
başa dedi. Yemek aydır oturasın mı? İşe gelecek 300 çok çalasın. Alın gitmeye değinenlisi var. Yakayda öyle. Baldarın sözünde buldu. Ona gelecekti birisi. Yakşı bekleyin. Sen de. Ya. Senin hala geldik götürün. Sürüyor orası kadar. Күмендер байкайттеле ғой. O endi o da Ya uyuyor dayalı baştan yerine. Gel kızlar. Hey, apret sakal alsın. Sen al olsun geri durursun. Özgür al olsun. Құдайдың бір күні бар деп, мен күнге бергізі, ошол күндөрдүн биринде ушул күнү Кудай насип буюруп, баарыбызды бириктирип, насиптеш болуп турабыз. Ушундай жакшы кабар угуп калдык. Кен жаккан классташ кыз ушинтип садик ачып, ошол классташ балдар, кыздар, келинчектер, аяштар баары чакыраттыр деп. Аябай кылабызга жакшы болду, жагымдуу болду. Ушундай Силерде ошо тилек менен, ак ниет менен ушинтип балага чачыпсыңар. Ошол тилегиңер Кудай куттулуп эле. Ошол ак жолтой балага чабыла берсин. Ошол келген ат энелер канча бут кирип атат силерге, ошончо кут кирсин ошо балага чаңарга. Мындан баарлар өйткөндө өсө беркилер. Ушинтип дасторконуңуздар жашынакай жайып, бизди тосуп алгандарга, пейилиңерге чоң рахмат, чоң ыраазыбыз дегендей. Анан ушинтип баарыбыздын башыбызды бириктирип, ушундай эме эрдик жасап атасыздар, мындай айтканда. Рахмат. Баары эметип чакыра берсе эле, бизге да жакшы болду. Анан азамат экенсиңер, бакыт, Кенжекан, ушундай азаматыңар дагы өкүндө өсө бериңер. Ушул баарыбызга тең ден соолук болсун, баарыбыз тең баягы ат арытып, жол артып, ар кайсы жерден келип отурасыздар. Ар bir үйгө ден соолук, үй бүлөдө бакыт, үйдө балдардын сый-урматын көрүп, бактылуу дөөлөттү карылыкка жетип, ийгиликтерди багынтып, баардык ушундай жакшылыкта, жакшы дасторкондо жолугушуп, ушундай жакшы күндөрүбүздү тең бөлүшүп жүрө берели. Ынтымагыңар ыдырабызбы, баарыбыз тең бар бололу, Вообще сонун сөз айтты. Карачы мугалим экени билип атат, Ата энеси де баш кийбеген санжарды. Молодец. Бил окуп тапшырасың. Кулап калып Yarın geldi de bu. Suyusu geç açıldı. Жакшы тиек менен бир стакан алып. Жаап койдон Oo, ya bu güzel. Албайсың, өзіңе түйді арау қойдың ғой? Алла көл. Байжай. Ас болсам жаманыңда бакыт. Бak işte götürürsün, işte görmek. Üstünde mallar gelmedi. Üstünde uzun kravatlar var. Bunu yersin. Takılıyoruz. Patkata çıkıyoruz. Soslar veriyoruz, satıyoruz. Pampers'te gizliyiz ya, bak. Pampers'te gizliyiz. Soslar veriyoruz. Tutuyoruz. Git atasına. Ay çoktan batsın önüne. Bunu kalmış, hazır kayıyor. Çapayı diyor. Şimdi almış, hazır şey. Şimdi ayıp bir bol var. Ama bir almıştım bana bu gece. Hayır apasının altına yıkmak. Şu için ayıp yok. Ay bana desene. Bak ben tane kadar tuttum ya. Çuval var ya kız ortası gitti. Çara alışma koysa cay yesin çuval var koydu. Şimdi çok yesin. Evet kaptanın ayağına çek. Çuval var gitti. Atı gitti. Çuval var Кандайсың демектептер иштетесиң? Бакты көбөр кесип иштеп калган Bakıt. Kovruk koyada. Bana artık uygulandı. Uygulandı ayarlı. Ya. Uygulandı ayarlı. Ayarlıyorsun, vurur. Hurmatlı o. Mesela bugün artık benim
Gençlerden bakma gençlerden protestin жолдошу бақытын танысып отырмын. Сізге чоң рахмат, ушундай классташтарга жакшы мүмкүнчүлүк түзүп, ушундай жашнакай дастарханды жазып, өзүңүздүн балдар үчүн ачкан балдардын уясын ушундай жакшы жерге ачып жүргөн ушулардан бата алалы деп классташтардан чыкып чоң рахмат, чоң ыраазычылык. Анан бул жерден кыз айтат го, алаңга жол айылдан башталат деп. Ошо айылдын ичинен дагы ошо учкан уяда бул бала бакча эң алгачкы мектеп да. Ошол алгачкы мектепти силер ачып, балдарга жакшы мүмкүнчүлүк түзүп, окуганга, жашоого багыт бере турган эң алгачкы мектеп. Ошол мектепти силер ушинтип түзүп, ушундай балдарды тарбиялап атканга рахмат. Өзүңөрдүн ушундай кандай ниет кылып, кандай тилек кылсаңыздар, ошо тилегиңер баары акталсын. Алла таалам силерге ушундай күч-кубатты берсин. Мындан аркы дагы башка ачабыз отурсун, ал тилегиңер дагы Кудай буйрса ишке ашсын. Анан эң негизгиси болгон ушу ден соолук болсун. Ден соолугуңар бекем болсун. Ушундай баардык ачык ушул иштиккенге ошол ден соолук эң негизги баардык мүмкүнчүлүк түзүп турган мүмкүнчүлүктү берип турган ошол Алла таалам берген ден соолук. Бул ден соолук дагы аманат. Алла таалам берген аманат. Аманатты баарыбыз ошол аманатты туура колдонуп, берген аманатына мындай жакшы көз карашты жакшы менен колдонушубуз керек экен. Ошол ден соолук. Ошол ден соолугуңар бекем болсун. Анан эки бүгүн ушу классташтарыбыздын баарысы кандай шарттар менен, причиналар менен ушул жерге алышты. Бирок мен билем ушул балдардын арасында дайыма ушул классташ балдар жок болот. Келишип, айды классташтарыбыздын үйүнөн түтүн чыгарып турган үй бүлө балдары бар, кыздары бар, силердин катташып билем. Кудай буйрса буда келбесе, эмки жолугушууларда келет деп ойлойбуз. Анан классташ кыздарыбыздан айтып кетсем, Алмагүл азыр бул Алмагүл азыр Айгүл кайненин атына 37 жыл болуптур. Көрбөгөн 37 жыл болуптур. Калгандары муну кийин көрүп жүргөн. Көбүндөөлө көп жылдан бери көрүлөт болчумун. Алмагүлдү ошол Айгүлдү мурун ошол мектепти бүтүп кеткенден бери көрүлгөн. Бүгүн Кенжакан менен Бакыттын ошо түзгөн мүмкүнчүлүгү менен жолугуп атабыз. Ким билет качан жолукмакчысың деп. Алла таалам ушундай берди мүмкүнчүлүк. Силер болсо себепкер болуп атасыңар. Баарыбыз ушул жолуктурган. Анан ушул классташтар көз ачып жумганча баарыбыз элтеп элештим. Тамагы ичип ошо жүрүп атабыз. 37 жыл болуптур мектепти бүткөнүбүзгө. Баягы жүрөгүбүз ошол эле бойдон, көзүбүз ошол эле бойдон болгону менен калган мүчөлөрүбүздүн баардыгы улайгандан улайып баратат. Анан ушундай бир баягы жүрөгүбүз менен көзүбүз курч болуп эле мындан аркыдагы ушул калган Алла таалам берген өмүр жашын жашап, туруп мындай татыктуу жашап кеткенде баарыңарга мен ушундай тилеп кетем. Айна ден соолуктуу болуңар, өмүрүңүз узун болсун, иштеген иштериңерде ийгилик болсун. Азыркы биздин учурда ушул үйлө кыздарды эмгеге багып турган учурубуз, бул жакшы мал, жакшы убак, ушундай күндөрдү баарыбызга насип кылсын. Баарыбыз дайыма жакшылык менен жолугуп туралы, жамандыкка алыс болсун. Ушул жакман аяштар менен таанышканыбыздар үчүн бакыт талай, бакыт талай деп өкүнөт. Жумаш деген Кавуштоолдарга бакыт таабайды деп атат. Сен ыйманыбыз эмеспи? Классташ балдарга дагы ыраазычылык айтам. Шаада кандай болбосун, чыңгыз керек. Дайыма сиздерге да рахмат ушу классташтарыбыз айтканда коп деп астына салып. Бушур болуп келе берген эрге саткан журттук. Келебиз керек. Жакшылыктан албаш керек, чакырган жерден албаш керек. Анан ошол бул дагы Кенжакан менен Бакыт ушуну дастархан жазып. Бул эми баягы ачылып аткан жери жок. Негизи ушул биринчиден негизгиси ушу баталап атат. Анан башыбызды кошуп, ушундай бир себеп кылып, жолугушуп мындан аркы дагы жакшылыктарга чогуу өткөзсөк дегенде ошо ой тирек пикирлер болуш керек. Ошондуктан ошо баарыбыздарга ден соолук каалайм. Бакыт менен Кенжаканга ыраазычылык дагы жөн айткан ошо.
iyi olsun ne daima. Айтқаныңыз не? Şu жақсылықтарға жауап тұрады. Анан өзüm жедеш классташымадағы екі сөз айтып қойдым. Бүгін şu мендер күтістен елдік қанша қана шығып қойды. 69 классташ, жердешім екен. Шығармашылық жетішкендіктер көп болсын. Мұнан алып көп бізде біледі, көп елге сіңіп алып тұрған жақсы чоң еңбектің батырлары боларыңыздар. Bunu altına iş gerekti. Namazı calaş gerekti. Akbarat şey. Ой, bak senin ne şimdi? Ya akbaratın içinde göbek parak var. Şunu alıp тұрып İran болып қойдым. Bu da öyle akbarat değil, oturup жаза тұрған akbarat. Oturganlar. Akbarattan akılda akıl baksa. Akıl bakmıyor. Başlarda da akıl bakışıyor. Zaira
Kenjakan. Koy, sözünüz koyun. Bak, Kenjakan. O жерде мына сіздер çıkırıp барлығын басыңызды біріктіріп, o жерде дастор құран жайып, ақтысы құран жайып. Құдағын өйді отасынан, қандачы бұл. Соң нәрсе, молла. Анша кішілерді қыла алмайды. Ой, түштендіріп келеміз дегенде тоқтаттық. Аны қояттық. Керек болса о жерде 5 кіші шыққа алмайыз. Açı айтқандачы. 5 кішінің башын çoğaltıp шыққа алмағым да бар. Açı айтайын. Анан бұл жерде чоң іш қылдыңар. Рахмат сіздергечи. Өмірлі олла. Ол жерде бала давалап жүрді, балдардың бағын ашып ол жерде. Балдарды отпайыз, балдардың немесіне шартын түзіп шүнтіп атқаныңыз. Мемертен разы болып отасыз бұл жерде барыз. Жақсы еме қылып алыпсыңар, айбай. Өзіңерге бұйырсын, тапқаныңар, әмнеңер, ішіңер, өзіңердің егіліңер. Барлық бұл жерде қыздар топ тұрады, барлығын қаршық кезі, танышпағанар танышып отауыз, көріспегендер көрісіп отауыз. Енді дейсің, бақытты болла, ішіңер иілік деп, дағы өйділерілі. Ошол, жақсылық болсын. Андан кейін дағы қыздар шықырауыз деп отау, балдар шықырауыз деп отау. Қолынан көлгендер. Таможный начальник отырады. Ал шықырауыз деп отау. Балдар шығып Сандар өзі шығырарын айта алмайды. Таможный отырмай, таможный деген, таможный да. Қыздар баштады, ең балдар Таможный отвечай. Таможный отвечай. Таможный добро дал дегенді білесің. Болды. Азыр кетеді. Біздің атшамша. Қыздар бақытқа егілі, бұл мені Садикачы атасыңар, жақсы еш қылып атасыңар, балдарды бағып, второй ушу bizi жоғалтқанға чомырып. Баяғы бірінші октябрда келгіле десе келбей атары 8 киши жоғалтқанбыз. Сен қанша киши шығарды? Молодец. Ошо силерге кааларым чеңден сол. Дагы калбайт. Бактылуу талай болгула. Бай Жақсы қарғылы деп тілегіле. Жақсы Чынеле ошо тілегіле ичиңер жақсы деп бар деген осында. Қаратай, жашында дейсің, мен еттіп тұрғанда Атын да жақсы көріп тұрыңыз ба? Аты да мындай, қарсаға аттан да көрмейсіздер. Biz лицензиямен açkan болса, алаңға жол 5-ке чейін açамыз бұйырса. Сен ашқасы мен чалдық сөйлеймін. Мен ауышқа чалда керек. Ауышқа 24 таман айтып отырады. Kızık çayın kaynatıp, dastarponun jaynatıp, sizler bolsa mындай жакшынакай бала акчаны көрүп келип, айтор бир көптөгөн жакшылыктын башы бириге аткан экен. Анан бул эжебиздин үйүндө мозирде өлө көп жакшылык өтөт. Мен студент кезимден бери ушул жака күбө болуп катышып жүрөм. Көптөгөн жакшылыктар өттү. Анан сиздер дагы ошо бүгүн Кудай насип кылып сиздер менен да кезип отурабыз. Ушул үйдө мындан арда жакшылык көрөсүн эже. Эже мен өз баласындай эле болуп калдым студент кезимден бери эже кыз талай тойдо. Анан келиптер жанымда турган кыз болсо Айнас деген көрдүн кызы. Учурда консерваториянын 4-курсунун студенткасы, абдан таланттуу кыз, азыр талантына күбө болосуздар. Жолдон келатып таанышып калдык. Боштуңбу сен, бошмун дейт. Анан жүрүлдап келесиз эле. Ошо менин атым болсо Улан. Амилям Талантбеков өзүм Нарындын Акталасынын жигити болом. Акталанбалычы. Туура айтасыз. Анан азыр мен эми жигит
Başlasa örgü, ayal başlasa görgü deyip de. Ben başlap bireyim de sağlam olsa. Sen tanırken Örgü atkandaçı bir 2 minut bo'lsa da verir. Örgü gezek verip sözlü toplada turaslar. Atayın gezek verir.
Taşındırıp alıyor. Barıgar kalar, ömürdün uzunluğu, көңілдің тұрлығы, мезгілде жазын, қайғырмасын. Гүлдің қызылы, тұрмыстың қызығын қарайтын да, ардайым жүзіңірден қар жабай, гүл жасын, үйіңерге жаңбыр жабай, бақыт жасын деді. Сол бақыттың чордонында әлі, жақсылықтың ортасында жүре береді. Дәуір чоң рахмат. Сіздерменен мен қоштоспойм. Сіздерменен просто жақсы бардылар деп айтамын. Жақсы ұшасыздар. Келесіз. Рахмат ай. Эме бақыт сен барына үлгі болдың. Қаражаннай. Мен қағышып қойшы кетеді. Аябай жақсы, молодец ай. Башыңызды бектірген кетжаққан Жұмыста болады деме. Жұмыс таққасымен момдай жақынақай, үлі жайлы болып, жалаңша жұмыс таққасымен болып. Момдай дастұрқан жайнатып, бізді сыйлап, қыздарды сыйлап. Осындай шарт қылғанларға үкіметтен рахмат. Дайымын осындай болып жүре береді, мен қалатылар айтарым Естер байчам айтқанда эстафетаны өткөрөлөмү? Шын менен биреле жолуккан бойдон калып калбай. Ода. Бакыттын баштап берип атам. Берди Карл Маркс. Қалай улайт екен бе? Қалай улайт? Ынтыма. Бүтүрөбү. Bir kupledir kaparak bir Kız geldi, caşı, dur, bay
жакшы Moğollar jinaштырып koydu. жакшы отурайын ушуну бар мен ютубта кирип атам Moğollar jinaштырып koydu. эстелик бүгүнкү күндү ошол эле эме камерага эски барат да кара азыр Gel jakşı. Küçük panası. жок кээ жерлерде апсак азыр мен жооптарымды салайын боз үйдөн жактан чөлүкпү Markistan uç. алсаба турган жерлерде апсак Hay denge. Kaçar yerim var. Ana var. İnternetin ösüp sor. мына ай орекей менин кызым Turmuş kaçacak elek, turmuş kaçacak elek. иә Ha, 20 kalk gelmedi. 20 da gelgen. Ama oldu, bir yerimizin var. экинчиси бар бирөө жаны төрөдү үйүндө Ay bu kızım da hemen boş. Bayan ki. Gel jakka so balдар kalp beredi. Göğün. а жок аны эмес алып төрөдү карабы берип койду Ayşan çok kay. ай тайке деген бай болот берери кашка тай болот дейт та жегенин көңүлү келсе анча манча сүт кошулган чай болот дейт тайкелерине та жегелерине салып келем орекенин баарын моюндарына салып ачып Kırmızı ne kere olsun. Arasında kıymat. Ay ne güzel etkileri. Kuan çıktılar. Karnım açtı. İyi iş olganda. Acar da gitti öyle mi? üstüne ne kilo Ay bu bir kaşar yok var, kaşar yakın kapıyor. Yok savarım bilmem organizatör otur. Meni tuğancılıkta gene de düşüyor. Жоқ. Эме ай, келиндерге аксап, келиндер. Kız dediğin adam bir çırağa bol bol emeği olçu da. Tuğan olçu da. Buğa tuğancılıkta 4-5 koyunu gerek var. Cыңайдағы баспаттан үйлем. Ay evet çabaylar. Bulgan eken, tabii eken. Hayır, işinin güvene girip olsa olur. 50 marka çırağa çürüt de. Gel jakka kanca. Şöyle birine girmesi var. Bu gördüğünüz. Sana da gel. Süper impozit ettiriyoruz bunu. Ay Daldan Enes gibi bir evrandı var. İyi düştü alıp kaldı. Aşağı kıyımlar var. Mesele aşağı. Alanın cüröbü yaralı var. Bunday şaşı kötü. Moğollarla iyi başlarına almay. Ay çıkmay. Hey, sen manas ayta turgan boldun mu? Gecen oturup bir manas ayıp vermesen barmaya kaldı. Ha? Ya. Ay ne bayağı kırgınlıkla gibi çıkarıyor. Gelir. İyi başlıyor senin böyle. Айгүл, мына ким? Жылдыз? Мен кыздарға кызылды. Hey, Moğollar diyor. Ver bana ver. Yok. Yemek olay. Gel sen de. Bir şırıp koysun hocada bir tat. Эжекем атайын, ошо сиңдилеримди көрөйүн деп, сиңдилеримди, энелеримди көрөйүн, келиндеримди көрөйүн деп келген. Бир ырдап берип кетейинчи деп атайын келгенсиң. Bir tat koysun. Ырдап берип кетсин, атайын келгенсиң. Жумушун таштап коюп. Hey, çek atıp da. Мен элжиккан сиңдимди тең туштар экенсиңер мына классташтар. Анан бул менин өзүм эжелеримди эле өстү үйдө эжелерим бар. Жалгыз эле сиңдик мен жалгыз эле күйөө алам, мен деген киши. Эми жүрбөбүз, бүчөбүз. Эми силер тапшырыңыз деп. Анан эми ушул жакшы келип алыпсыздар, ден соолукта болгула. Баарыңар мына кезинде келип алыпсыздар.
барлығы ошо мен бөөктөрүмсүңөр сиңдимдин классташтары кыздары ушу чогуу ойноп чогуу кичинекей кезиндегисине элестетип анан бааңа бактылуу болдулар балдарынын ардын чайын ичип аман эсен жүрдүлөр балалуу болдуңар ошо балага деген
Дар бойға айдасым келші сүйреніп Aydan yürü
Avrum diyeceğin yok. Bakayım bir ne kadar oldu. Ağır olsun çay çekil. İyi. Bu kadar çay. Sana rahmat, malazes. Rahmat. Baldan soğan soğuk üzüldü. Ay çok tutukanı var böyle. Baldan soğuk olsun. Ha oğlan. Rahmat. Gele gelin. O sonunda emek. Çok emek öldüm. Can dese. Men buluşka qo'shib surib qo'yib. Yemedi. Buluşuk degan meni qo'shnam, школға чоғартып Gencakan, бақыт жұмысқа кетіп қалды. Сіздерге чоң рахмат. Шундай терең разычылық классташтардың атынан. Шундай баарыбыздың башыбызды қосып, баарыбыздың қосып, бізді біріктіріп, шу тамақ беріп, біздің эме кылып атасыңдар, мындай батабызды алып атасың. Сага чоң рахмат. Биринчи баштоочулардан болуп атасың. Сенин жолуңду жолдой элеми, мына. Ағолоңдық біздің классташ туғандарымыз отырады, мынакей Чыңгыз отырады, депутатмын деп мен баштайын деп отырады да, сен жолың жолдау. Адам мынакей. Мынакей Жалил, Санжар. Ben ölçüm namaz. Sabırlık da orada, sabırlık. O bıyaklı vardı. Sabırlık açık çay. Bir sıra göreyim. Tamam, bizдің классташыбыз туғаныбыз бар.
Lamoni добро дал. Молодец. Марат bizde takka şunda. Yok direkt. Давай. Razıçılık aytабыздар. Ana bir yakında ölçüp koysanız direkt var. Ушундай жылдызыбыз бар, чыңгызыбыз бар, мынакей. Каалай деген мынакей жайда мурекеде июль айында күтүп атат. Биздин аяшыбыз. Маркстабы? Маркста күтүп атат. Ay çaylar ay. Mazarga da Rastlege turmi. Sen gelmezsen oradan uğraş çok olur. Geçen yumuşak gelir. Yıldız bizim zaman diyecek. Burası bakan değil mi? Burası bakan var alır. Vay içkireçe, bugün içkireçe. Bugün ağlar. Vallahi sen bunu otursam dastur kabarına alıp Tam iki şeyden burada. ben. Dalay gündürüm de. Bu dağları. Rakata bu dağları. Bilep kaç, bilep kaç. Hocana bilep öyle. Bilep kaç. Allah Allah. Çekil davul kavuşlar. Staroda. Şimdi ne kadar dikemsin kulakta var mı kulak? Karaçe, ne tutan kanlaysa onunla. Amir röntgenizde. Yok bayağı. Bu bosa gelin çekini. Ona karaçe, iyi yine kavuşlar. Tuan kasih mana? Mana? Turun gelsen arap. Ver karak bağla, bayka ver karak bağla. Rakat. Bilep kaç, bilep kaç. Bilep kaç işte. Tam savaş edip kaç. İyi, hoşet kaç, iyi, hoşet kaç. İyi, mana. Sından getirler. Acalan çorondur koyuyor öyle. Hayır, bu içine gel. Kriz dönüyorsa mi? Amaçlarla. Öyle geldi efendim. Gayra geliyorum. Al koy. Kalan bir geldi bir kadar. Çok başka. Hay usta. Alex işte. Bunu alınca gel. Parayı sana. Hay yavrum. Vay vay cana kale bir var. Durmayın yok. Çok başka al. Öptüm başı bre. Yakma böyle top. Rahmat alma gol. Çocuk var. Gel içi. Bundan aşağı yapacak. Buradan öpüp. Bunday oldu da gel yakan. Gel içe. Ona koyalım. Gelmeden USB alıp da geldi. Nersene kıl odasında? Gel içi. Hemen burada bay. Çoğusu deputat. İstik olsun. Bağırlarına. iPhone patat teşekkür. Seni iyi sırgıretleri bana demek. Senin ne etmeyin lira? Yetmeyin mi? Etmeyin lira. Senin iPhone'umuz geberti. Senin nesin? Gönlüm mi? Senin o. Bana bayağı koy çocuğun üstünde. Cana çavuştu bir millet koysam. 5 kam çavuş. Bir millet koysam şurada. Gel bak gel gel. Ben de sağlayın olup gitmem diyorum sana. Sen o şey ben yorgunum. Dünüydü. Pelin orada, pelin orada. Bana stepinde, stepinde geri çok çok gerek. Aa çünkü. Bu işi. Ya Allah. Dürttü. Oh. Bak kayla düşten geri geçiyor onu. Bir çift geçiyor. Kapşalı. Bir parça var ya kapşalı. Ayağında bir çift parça. Taşı.
Gelin bu. Sana jakşırakan bana ne gelelim. Gelin. Bugün bana men klasstaşlar. Geldi garanda men jakşırakan. Uşunu qarab bayquşlar şunu. Hiç kim bulaşık oynatıb şu qaçayım. Bir qarab qo'ydim. Sancak. Yaxshi adam bay, yaxshi. 69 ayda. 74 ayda koşuk. Ayalı jakşı. Gelin. Evet, hoş geldiniz. Tanışmadığınız için жақсы маңайда жолаушыларыйды мындан қанша жыл мұрын мектептің бақтасында отырмыз барлығын отырған оқушылар шықсыңар барлығын ата-эне чоң апа ата-энеге жыңар рахматына келсе жеңілден акеме қойыптың көріне келіп ушундай жақсы сыйды көріп кетіп жатасыңар жеңілменен биздин үйдүн улуусу булар эң улуу жеңелиш эмес апабыз десек да болот. Атайын баарыбызга жакшы жол көрсөтүп, туура мындай кеңешин берип, баарыбызды жакшы алып жүрөт. Биз алты келинбиз.
Altı gelin ataman yapıyor. Atamanı özü ataman olur. Koptor bir Japon prezident olgundan beri o kadar kıyım olur. bundan keyin hava degiler. Akel patlattılar mı? Hava degiler. Abi çup geldi. Evet. Satır Japon prezident olganda çup geldi. Ha, geçmiyor mu? Sevet yazar. Dönem basın buzlu olur. Rahmat var mataya. Ben gayrı 80 lira ödeyecek. Yaxşı oturdu. Yıllar oldu, iyiler oldu. Kocaoyun bolsa jumuşka ketdi. Bu kocaoyundagı, koca ekranındagı ordun basıp oturat. Anam şu Bakıttın orduna dagı, özünün orduna dagı şunday. Şu gelip bergenizge rahmat. Razısızlık bizde. Anan biz de buga razısızlık oldu. Oşonun bardı. Şu genç akam özünü aytıp koysa. Mına buyakta dagı historiya kalıp atar. Aliva, все. Gelgenler de armanda, gelmegenler de. Красиво, что все. Bana ruh koysanlar mı? Genç akam sözüyle koysun. Банкет продолжается. Kalива Владимировна девушка. Geçirdiniz. Tek taydap gelmeyip bile. Қайсыны айтайын? Gel bana gel. Тауыр? Басайын. Gel çapoşka. Cılalar bize gel. Evet. Bir tuğandarım. Altındarım, partalaşmayın bir tuğandarım. Бүгінгі біздің үйімізге қош келіпсіңер. Ярата бері айтылған сөздерім бар, Құдай тағалам қабыл қылсын. Ең мәнілі денсаулықты Сөз айтып отыр Чынар. Құдай өмір берсін. Екі үйіне бақтылық насip қылсын. Барымыз бала деп жашап келдік, балдарымызды үйлендік, жайландық, ордына қойдық дегендей. Демен мұндан кейін өзіміз үшін жашайды, жақсылықтарға жолығышып тұралық. Бардыңардың келіп бергеніңе рахмат. Ушундай дастарханда жолығышып тұралық. Елі жұртымыз қалай қалып мекеніміз тыншылықта болсын. Құдайым балдарымызды өзімізді көрісіп қолдан алыс қылсын. Құдайым тура жолдан алдаштырбасын барымызды. Рахмат, жанатта бері айтылған сөздер бар, қабыл қылсын.
Дагы өркүндө өсө берет баардык ынтымактуулук Каяштар алтындар. Биздин сиңдилерибиз эле болушу керек эми, биз улуубузда. Бар болгула биздин инилерибиз ушундай баргыла тигиби деп силер алып келген үчүн келишти булар. Барбайбыз деп койсоңор барбай калышмак. Бактылуу алтындары, силердин да жакшылыгыңарга доо бололу, жакшылыктарыңарга барып туралы. Рахмат алтындар, анча-мынча кеткен кемчиликтерди кечирип койгула. Анча-мынча бир сүйлөдү, күнчү каттырдык дегендер. Ошол эми. Рахмат. Мен дагы кичине кысып алып коеюн, бизге тош бербей калды. Аябай силерге кубанычта болуп атам. Колуңдан келеби, каяктан келет, чыгылып баары чогулуп мондай акты дегенди айтышып. Рахмат. Не болуп атканына ыраазы болуп атам. Ушул эжемдин тең сору келет деп мен көчөгө келгем. Көчөгө келип. Салаттар турашып кетти. Жарымдашып коеюн деп. Силерге дагы рахмат, байкелер, жеңелер, жезделер, эжелер. Силер дагы ушундай тең сору чогултуп, баарыңар чогулгула. Түбөлүңөр түз болсун, түгөнбөгүлө, өмүрүңөр узун болсун, ден соолукта болгула, ынтымагыңардан айырбасын. Келгилем. Рахмат алтындар, мен баргыла жаркыраган жандарым, мен бу 3 кыз. Кадра көз мончоктой болуп отургандар. Карачы кимдер отурат? Мен үчөөнү карабсың көз мончок. Сып-сулуу. Соло. Кладышка тарып туруп сагыз сатсаң. Сол алтындарны бактылуу болбой. Анча-мынча кетсе кечирип болбой. Ой, кечирип. Сагынычтык. Сагынычтуу жолу. Ой, Галиева. Мен бар. Мен алып кетпей койчу бүгүн. Бизге рахмат. Жана деле. Кесе ушуларга келдиңиз чечине. Бул настроение деле бир көрүп алып анан тапырап көп бала келе турган жерде болчубуз. Biz ölüp koy. Emre деген балдарыбыз бар. 8 бала өлүп кеткенден кийин деле 3-чү калдычы. Оного эмес үйдөн деле чыга албай, көчөгө деле чыга албай. Пакет берші бұға. Жарашмак. Ошону айтам да, ошол чына багы башагы полктарда жакшы болсун. Калганы заман болуп турат. Чына багы биз чогулган дагы чүчүп турчу мына.